Damene de batana semorong sian salut naroha imana mangramoti aka ate-ate doh pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatani de bata dihita ima sian buku nisi Musa napar julu bidu sada mamukama ayat sada rudi ayat 2 dungi ayat 20 onom rudi ayat 20 walu ujahama dihita songonon dimulani mulana di topa debata langit dohot tanoon dungi tarulang ma tanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi dungi mangareak-reak ma to dini debata di atas ni aka aek dungi makuling musema debata tolema ta topama jolma tumiru rupata tudos tu pangalahot